Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakong Daniella Nonglait kebelong ke kertong jang ke BJP na Mawlai Constituency ke citrik urempang aracara pausan latap kerteng menyekun yak election MDC ke ying dorbar tauan jang ke khasi hills autonomous district council ke bansalong ka apoi trik urempang aracara pausan hab keren cigilar pathai kubor kakong Daniella kelapan Jingkyrshan na ki Paidbah no tap vote jang Mawlai Constituency bikin ailat no yaka kumbekin thei ban pha ke ying dorbar tauan jang ke district councilนี่ก็ได้ตั้งอีเวย์อีลองกิเวย์ไปยังประชาชนงดกิกันทีเดียวเรื่องใส่ฮักกันนี่ก็เสียนทีไอ้หลานเนาะยังไงก็มีลองกิเมย์บางอันรงมาลาเป็ดยากะ district council ก็ดูน่าฮักกิลองกิเมย์ไปกินลอง member ฮัก district council แล้วถ้าคิดยังไงกินน้องมูลาย at least in done ใส่อีเวย์กับบัดนี้กองบางกว่าบางอันบันก็ได้บ่ยาละดาก็สัญชาติกับ BJP ที่ไอ้หลานกับ BJP กีรังบัชน้องกินยอดกุ้งกะkajing long pakin tip ken na sathe na seleti at least kinyo kum ka tulap man ubnai ba kidon kam hi kitang bas nong kata ki se ka ba ar kini kilong me ki driver taxi kinong toy kanta ki kinyo jing yarap la dakas yo ka job ka BJP hingila banyara ki ar hajar tingkaman na ubnai kata ka di kula ringi ladangi job ni ka kerpa di kinong mulai bakin kesyan ke BJP kani ka kinti ten ngi di central Nathai ka kambahan nangi, bagi ya lemban nangi, ban bagi ya lemban nangi bina ki other party se. Naman ngi la dai lupa ke ruling party. As it is pitip. Ba ka BJP, PUE ka Assam, kumno ka long so develop. Kat ba ka Meghalaya jong ip dengi sa adien hado. Balai bangim don ka BJP, kum ka BJP ban sansari state ra ko